Kwasini Captain Smart and Kenanad Nede Dile. Kojo Jantuah finish la FM. So when you pass Kana di sick mass one more Kana on. Ye Mame Mao Akwaba and found Bragan and Sam TVGH so. What frame Addo searching. Ebusiafo ever since Yano metre ekrura fomu. Majority omo introduce a year energy sector levy. Addo na atuni din dumso levy no. And the journalist for drawing a year His Excellency the former president Nana Akuffo ne pencil. Omo kaseti a yi levy no. Omo ho akan adwam. And the amount for el socio so no mu socio so left right center omo de mo. Ne nipa Ghana fujina omo constitute pa e Captain Smart. A odi ni djuma e wo Onua TV. Onua machi oso. Ena Nana Jantuah a ono nso e wo Insura FM a e wo Kumase. Ghana fo aso esu omo so basa. Omo de atem didi na mo omo ajo omo kwasia na omo jimi nyina yem na meka Ghana fo e kasa na omo ka. Omo reason na ne say aha no wankoto awada. Se wankoto a na se wani kuma is a wujina won tente na we pra to mpa so kum na wada. Eni ntimi nyeye. Wani kuma chesa okotena won paso na waja ho boko ato wo bed ne so ansa watimi ada ntumi njantinti nja ho mbofo ni na le say His Excellency the former president Nana Akuffo ede eyeyi levy e buy say yentua okoye money transactional omo de levy to so a wo betua se ne be ya omo de bebo ekuro hu ban minority then time minority NDC for no more position and the journalist for Kambom de Chromia and so when he says what catch out NPP from Kuku Bebramudi, Kuku Dudu Amudi, na I can you live him. NPP from Sonomoya home at Uncle Try who cake in I visited a Ghana for booth. Now and I'm soon a Ghana photo about editia NPP Amayoko no more coin. Now NDC for so buy you almost say I be ye levy if what the Dumso levy, but because energy sector no e ka wo ho ya nje levy na ya mfa ansort ho out I bet the soon na Ghana for say he ha she mbizi ajimu ho na yi levy na dumso levy no difference wo me dey he no munja isa na ensemi ekobe na Jantuah de ntema betu be o chere say abanwe e scam Kelvin your friend say Captain Smart don kebi na Ghana for ashe ne so mra out me kasa se bi oni nyansa na Jantuah so agene de hintin ma Ghana for e dey etuya Kwasini Captain Smart and Kenanad Nede D levy e ba ya anka hona ka be anopa na ka do tawo asewukum na nka wo kase tia no o se MPP Nede D levy aba asiatu won se ntimi nkasa bi watani akọ GMPC oyo e honum no yede kan ho asem ene hia kan ho asem hypocrite kan ho asem kan anke free yi won the buy penanado anopa na wo do tawo agukom won so ho afa usi honum siska no agibi udwan Kojo Jantuah finish la FM. So when you pass Kana di sick mass one more Kana on. Ye din or radio station one more. Ye din na President Mahama ne atofo so mumu omo man. Ya ka kire mo say wa na wo kasa efeli yi levy won say ya de fun bia no so wonnim na wo tena radio station e ke kan kwase asem wo ho no mo awon so wo to wo platform a ultimate kasa many party ya be tro say your phone nyo na automa ye wa bo wo dam wona say President Mahama ye dey ye ka yi levy won asem na wo say dey ye ka yi levy won asem na wo say dey na wo dwen so wo be yi tax na free wo no mo no wo de die na betu adwuma efo ka na dwen so wo be yi tax na free wo no mo no wo de die na betu ministers for ka na so be yi tax na free wo no mo no kwan be so be fa so de bi wo man yanka munim say President Mahama eyi sa tax na free wo no mo a o man ni ntimi nsosidi ye kan mo selfish interest nti ene mo Nkwasiafuo a mudi wo man we mu mo sika mo gigi free politicians wo no mo a mu enipa wo man ni mu a mo pese enipa wo man ni enipa dodo na ho beto wo mu nti no mo pe no kreka what radio station di mampani atamwa 8 years o be town ma be ka say what the levy for flaba o hwinim
Shinim, or the levy for flabent today. Trasine tell Nkwasiafuo can only any more mine, or the levy for flabent today. And you was a man 2028, be 2 or more dada, and 4 number 2 will be Mecase, over Cassa be near 2 or more, you be 2 or more dada, because you say and throw no more did the actual gun of why I got to about the man. It's ye be 2 or more dada, ye didn't hear or more. Or more millennium so ye. President Mahamu did 3 months and you say you be 2 or more. Fake appointments are why you any pay a Dumum Kuta certificate, where you want to do or more Kuta certificate, a year Duman, you fake mine. Any animal for a zoo, a Zerian. Say, I, mammy. Have you many abre? Serious. Have you any new video? Nelco, many abre. Finance Minister. Finance Minister. May my video a map or call at the whole 2 hours at the whole. Serve you to finance the Mayama. Mayama only energy minister. I did MP before ya members no my ground for a phone for a trouble. And I'm a boko to little quarter office on a trouble. I'm trouble. And I'm a more control mine. No, ya can't more control. Yenny from the control mine. Yamama just here. What may you live your floor the 1 city I got to Petrus who said. Na me ko fuka na me na drop any na kwaji me sika na se wo de ko boa wo de ko boa ECG ah ye tie na mo ba ka tire MPP aba NDC aba mo ba wo ba ka tire me Ghana ni timamu ni se MPP fo awia containers nti ECG e ka da ho no mo ne na nwura ma ko twetwa nwura mu ko twetwa kebu aba tire me ama de okofa kebu ni ko gu nwura mo ye te Ghana ye hu no Jinapo ni na Mmboa so ni container man fo kitchen na ko twetwa be tire ye hu ni pa kro de ECG cable no any container free port wo ye hui wo ba be for man sika me timamu sika ye tax na wo de ko top petrol so ama ni ba ko na wo wi o man sika ECG ne te ho no ah enti mo pass se munu anom na say ye munu energy ECG energy minister nyo nu na abu nu so nu ba ko ye unu ya MPP na so ye MP NDC masa enya sa MDC for enya sa me ye ne mbako no ye timamu ni Ghana ni timamu ni na meto aba no en me ma ho 20 na meto aba ma ba yo enya wo ta ne ka du bedu ani wo kwa kwatena office ndi na me ko meto aba ma wo se be be ya me ho be 20 na meto aba ma wo me ka ma wato aso mu me ka straight sana me timamu ni me ka tro e se me na meto aba e fonfo ne control Ghana enya ma kwatena office no ye ka tro mo akonya na mo wanya kwatena ho no e ti de wo ko wie ECG sika no mo nkwaje na unya sa finance minister wo ko titi Ghana ska 1 cedi akoto petrol so na me timamu ni mo ko foka ya akoto petrol ska Doban kwa kusem eno ka wona dro nyuma ba bia 5 cedi ye do 10 cedi ba bia 10 cedi ye do 20 cedi ni pa ko na wi ECG sika no wen ni pa ko na wi ECG sika no wo hefa finance minister ni energy minister ni pa ko na wi ECG sika na wo be fa Ghana sika de akoto so na anu ya Ghana sika kakra ye na ye bo ECG no wo be fa de akoto so na won pa ko na wen Ghana ni ne wen de se mo de ye timamfo na mo de ye di agura na asesan ana de yeti Ghana akro no okoso ye hu ye nimo mama munya nsa bonya akonya twa masa twa sa NDC for me catch am mo fele o ma we ahun MPP for defeat am di ko fele mo kura den kam wo reba ho se de MPP for fele o ma na o mo de Ghana for di tumi ahyem sam munnim na mo fele o ma we ahun MPP for de kura den kam wo reba ho twa wo bia be wi ECG scan wo fane ma wo betimi timamu sigi be de akoto petrol so me na driver ni ko to na 1 cedi da so yi levy wo send 100 million yet 1 cedi wo ko to petrol 1 liter 12 cedi ani akoto 1 cedi akoto so masa me Ghana ni mama nkasa na asema na ka tira me andis ni ntidi me Ghana ni o Ghana wo se ma hu sam sia o dawdin one pa wi ani anu anu bre sufro yanko so mo ma Ghana anya party sam o ma na sam na ya kan kura na tira masa atofasi you want it now call the parliament was to sign cross to sign na phone ya bre to sign on what for finance minister to sign also we dey all kan so bo to sign na mo kwadi sika no de odi na ba kan so be di electricity sika no na mo na be kan masa mama money na ho and this mama money na ho mama me chef unity